di mag-aral mananggo. Marami sila mananggo. Ay, ni mamuan eh. Ba, marami kami din si mananggo. Sige, tango and boogie siguro. Oo, matango, tango laan na si Gway to boogie. Sige, go ahead. Anastasio Mamali. Okay. Tango. Okay.
Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I never use them. What will come? That's me, I got one. Don't feel me now. You took it high, now Asyaman, buhay butlaw. Sige, parang nakikita namin ang aming bagitong Vice Mayor. Oy, where art thou, lady? Agasihat ng tisayaw. Okay. Thank you, Camille Celada Basiano. Sige, and party. Sige. At least, kinita na hiyahan kiring-kisig. Yan mga burunganan. Sige. Sige. God bless and good luck to the International Beauty Pageant. Sige. Okay? Para ulit, nakikita namin ang aming bagitong Vice Mayor. Vice Mayor, Ana Jazalka. Woohoo! Nga naadiliwat mamalis sa Jay? sa mga membro naton Sanggunian Panlungsod at Borongan, Councilor J. Ang. Jay? Thank you for joining us. A nurse by profession. Turned local lawmaker. Sige. Anay, pamahuway anay ka mo ha. Kaya adiin atong mga bisita. Tigan na naman ha. California. Si California Udo. Mr. and Mrs. Gani and Erlinda of the Ranches from California, USA. Saan sila? Ayun. Siya, napapansin ko yung
mga katulina ni Mayor aadto dito. Ira mamari din. Siguro matarutag dum dito. Okay. And we also have one from Washington. CRO, Washington, Mr. David Ilagan. Sampung sila. Ayon. Sige, thank you for visiting Mabaysay, Borongan. Okay, it's your turn. Kanina. And we also would like to welcome tonight Miss Glenda Dala. Miss Glenda Dala. Okay. Ano ba? Namamaypay daw kita ano? Basta, sige lang, basta ma-resume. May isa pa ito naghulasan dahil nag-detoxify kita. Go! Sino ka? And for Marina po, din natin as O, Kuya Franklin, wala na ako. aton mga advice na para for acknowledgement. Tapos palaan po. Okay. Okay. So, antes kita magpasaya o lingkuratsa, karaglat naton anay utruhon, mamalis, Alin? abredo pa, itong aton portahan, Yes. itong natanan, na karag mag-wisyo yan ang gabi. Daro pa, I understand, daro pa itong mga bakante nga mga lamisa dito, nga area. Ngayon, may nakita perhan aton naging declare kanina, may nakita food corner didi, nga Ano yun? may ada. Mobile bar. Oo, ang karuyag tumurot hin mga Kirikisin mo. oo, dida. Didi May na dapi, kirikisin nga may mo. nakita drinks dito. Oh, ang inuuhaw ato dito, ito na beer, ano? Kung man niyo sumayaw, pwede gihapon magpataghon. Ay, pataghon, may nadaman didikirikisiti mo. So, Okay. bisan kita magpaaga, diri kita uuhawon, diri gugutomon. Correct. Di Yan na. maibasla ituwapin. Okay. So, padayon kita itong pagpasayaw hin kuratsa. Sasayawan iniya na nga bahin hin ni Major Albert Kilitorio. Papalisan ni Miss Glenda Basada. Okay. Mr. Kilatorio and Miss Pasada, please. Ano yun? Menor gadla. Lago na nangungurisyon lang yung tapang. Basta Okay. kay menor. Oo. Na-request naman yung direct. Please, ang correct Miss Glenda Basada Dala.
Thank you very much. Maraming salamat kan Major Kilitorio, sir, and Ma'am Glenda Pasada Dala. Hala, sige. Pamahuway na naman nanay ka mo ha, na mga nagsinatsa, nagtangguhan na. Yan ha, susundan pa nato, sa nga. Kuratsa Mayor Ino, kay Parubata pa. Ladies and gentlemen, for a kuratsa number, please welcome Vice Mayor Eman Chusongko with Miss Eleanor Domingo de Leon. Mahina. Otro. Vice Mayor Eman Chusongko with Miss Eleanor Domingo de Leon. Leon. Okay. Yeah.
Sosoko, and Thank you very much. Hello naman gwapo nga Vice Mayor ng Pilipinas. Tinila. Mamay. Sige. Thank you very much, Vice Mayor naman and Mama Eleanor. Sige, para may kinitin mahusay naman nga babae, damo itik balon. Ladies and gentlemen, ang nanay han mahusay na gwapo pa, Mrs. Enaida Daza! Bantay ka ha, uli na. okay. At inom na niya, siyempre may escort. Honorable Zen Dalina Daza. Gwapo na, mahusay pa. Ayun. Sige. So kung di ako nagsasala, Ma'am Alice and Sir Frank, ikaduha pala ang tong sa number. Ikaduha. Nga napagkumpleto, yan na ang masayaw, hin special kuratsa number, Engineer Jose Pepit Puno Jr. and Miss Yoli Badar. Ngan per request may lapaw sa kapadis, Mr. Ernesto Puno, Another puno. ngan papadisan ni Mrs. Carmelita Puno. Kuratsa maestro. Puno Brothers. Okay. Mayor Menor. Mga sir. Mayor Menor. Minor. Menor. So once more, Engineer Jose Pepit Puno Jr. and Mrs. Yoli Badar, Mr. Ernesto Puno and Mrs. Carmelita Puno. Aminudo.
Thank you. Thank you very much, Engineer Pepe Puno Jr., Miss Yoli Badar, Mr. Ernesto Puno.